Поп дивата Јелена Карлеуша не престанува да реди успеси. Атрактивната русокоса неодамна настапи на Црногорското приморје, каде што атмосферата беше доведена до вжештување. Со своите бројни хитови и неверојатна енергија, таа уште еднаш ја воодушеви публиката. И покрај бројните обврски, Јелена со задоволство ја прифати поканата на вредната екипа на Хајп телевизија за ексклузивно интервју. На почетокот од разговорот, Карлеуша ги сподели своите впечатоци од настапите на Црногорското приморје. Letnja sezona je u punom jeku. Da li stižeš da odmoriš? Kakvi su tvoji prvi utisci o ovoj letnjoj sezoni? Pa evo, mislim da se čuje malo to i po mom glasu, mnogo radim, ali raspevam se na bini, jer iskreno moram da kažem da puštam publiku da peva, tako da mi oni pomažu, ali bolje nego što sam očekivala, bolje nego što sam se nadala. Hvala bukvalno svima i vama, medijima i publici koja me podržala poslednjeg jako teškog perioda koji je iza mene i hvala kolegama koji su podržali. Lep je stvarno osjećaj, ali to da ne ureknem i da samo tako bude. Eto, skromno, mirno, nenametljivo, to je moj plan. Пеачката истакна колку многу изначи поддршката од нејзините ќерки и колку е горда на нив. Mnogo mi znači. Nikica nije tu, Nikica je sa drugaricom na jednom kratkom putu od 3-4 dana, tako da nije došla, ali sljedeći put dolazi i Nika. Moje ćerke su moj bukvalno prvo najveći životni uspeh, moj najveći životni ponos, a onda i neko ko puno podržava mamu i one su veoma zaslužne za dobru energiju i za good luck charm, ili oni su mi bile Amajlija kada smo pustili prvu pesmu Sad je sve okej, da su učestvovale u tom nastupu i donele su mi sreću. Koliko ti njihov zagrljaj znači, njihova podrška i da li su upravo one bile uteha tokom najtežih perioda? Apsolutno i uteha i podrška i nešto što mi je stvarno u najtežim životnim momentima davalo snagu da ništa drugo nije bitno, koliko je bitno da srećem moje dece i da budem dobar, stabilan roditelj koji ne pokazuje neku nestabilnost ili probleme pred decom, jer meni je jako bitno njihovo vaspitanje i odrastanje i to mi je negdje najbolji i najlepši kompliment i najveći kompliment kada dobijem ljudi da sam kao majka, kao roditelj uradila dobar posao kad je reč o mojoj deci. To mi je bilo jako bitno. Јелена не го криеше воодушевувањето од реакциите на публиката за нејзиниот нов албум Енигма. Kao da sanjam, evo dok pričaš, stvarno imam osjećaj kao da sanjam i došli smo iz jednog dosta negativnog perioda u jedan neverovatno pozitivan moment gde evo pričamo o uspehu. Ja ne mogu ni da se radujem. Još je sve kao da sanjam, sve se onako radujem sa osjećajem da ću se sad probuditi, da će se opet nešto loše desiti, ali imali smo veliku sreću da se ove 3 pesme stvarno onako nađu kao broj 1 u trendingu, ne samo u Srbiji, nego u svim zemljama u regionu i večeras dok pričam sa tobom ovde u Crnoj Gori, prvi smo i ovde, i u Bosni, i u Hrvatskoj, i čak i u Austriji. Tako da, eto, čuda su moguća, mislim, ja ne trajem džabe 31 godinu, ali ovakav uspeh posle 31 godinu stvarno veliki poklon publike, veliki poklon od mojih saradnika koji su dali sve od sebe da se nekako desi ona nova stara JK. Таа упати пофални зборови за својот колега и пријател Аца Лукас. Zato što se pravi kvalitet i ono pravi dokaz da si prava i velika zvezda dokazuje na terenu pod jedan i dokazuje trajanje. Svako može da ima svojih 3 ili 5 minuta slave, ali prave velike zvezde moraju da traju decenijama, da imaju evergreen antologijski hitove, a kad je reč o Aci Lukasu, mislim, on je čovjek od koga svi možemo stvarno da učimo šta znači biti legend. Mnogo volim Aciju, imamo divan duet, zove se Bankina i ja na svakom nastupu izvodim bez njega do duše tu pesmu, ali puštam njegov glas na playback i ljudi mnogo vole tu pesmu. Ја прашавме Јелена дали постои можност за помирување со Душко Тошевски. Prvo, mi smo u pristojnim odnosima zbog naše divne dece
i to naravno evo i pred Atinom mogu da kažem, koja sluša sada, zbog moje dece nikada ne bi rekla lošu reč za njihovog tatu, pod jedan. Pod dva, nema tu više iskrica, tu je bilo velikih vatri, a sad se sve spalilo, ostao je samo pepeo, ali iz tog pepela uvek može da iznikne neka trava prijateljstva. Kako sam ovo lepo. Ako ti on Ovo se stvarno poetski rekao. Ako ti ponudi pomirenje, da li bi pristala? No, pomirenje u kom smislu? Ljubavnom, da ponovo budete par? Ne, ja mislim da je taj voz otišao davno, ali zbog naše dece i ja bih stvarno volela da moj život ide dalje u nekom drugom smislu sa nekim drugim muškarcima. Mislim da se Duško ne naljete. Duškov je već život otišao u drugom smeru, ima druge devojke i tako dalje. Čestitam i sa srećom. Ko je liča na tebe? Ne, pa ne bih ja rekla da liči na mene, to bi već bilo uvreda za mene. A какви особени треба да поседува еден маж за да ја освои Јелена Карлеуша? Iskreno da ti kažem, niti tražim frajere, niti me frajeri interesuju, niti generalno mislim da za mene može da se nađe pravi muškarac. Tako da, što se tiče muškaraca, potpuno sam po tom pitanju indiferentna i prosto ne interesuje me više, čak ni ne razmišljam. Bacila sam se na posao, jer zapravo prava ljubav i onaj pravi adrenalin i pravo uzbuđenje ja osjećam na bini u komunikaciji sa publikom, da ne zvuči kao fraza, ali tada sam stvarno najsrećnija. Nije se desio muškarac koji me učinio srećnom kao moja publika i kao kad sam na bini. Tako da koleginice su u pravu muškarcima, mislim, imamo jedan taj deficit u pravim džentlmenima i pravim muškarcima. Sa druge strane, možda smo digle previše lesvicu, ali sa druge strane, evo ponovit ću, ja stvarno više ne tražim. Da, priča se da te muva neki milijarder i da je zainteresovan za tebe. Od silnih tih milijardera mi se diže kosa na glavi, ne zna se koji je veći milijarder od kog i ja sam sve svoje sama i platila i kupila i odradila i tako dalje. Prema tome, to su sve priče za malu decu. Što je bolja riba, što su uspešnija žena, ti milijarderi su samo neka zvezdana prašina koja tu provejava u medijima, ali konkretno nema. Поп дивата ни откри детали за договорот што го понудил светскиот познат рапер Kanye West. Pa ne sme da pričam. Ali taj publish deo, molim te. Taj public deo ili taj published deo, taj objavljeni deo, tačno ono što sam rekla je da je meni ponuđen taj ugovor, da budem ono što je njegova žena sada, ali ja prosto sam ipak Balkan girl, a on nije Balkan boy, tako da nismo našli zajednički jezik. Trebalo je da se radi ono što nijedna žena sa Balkana ne bi radila. Čak ni za pare, ni za svetsku slavu. Sva što je on imao kao ideju, to je mene samo nasmejalo, ali, kažem, nismo čak ni došli do tih nekih pregovora, jer generalno ponižavanje žena na taj način i to korišćenje žena za marketing i za neko eksperimentisanje može u Americi, može u svetu, to je kod njih nekakav vid arta i tako dalje, a kod nas je to jednostavno kratko jasno zove ponižavanje žena, tako da nismo ni došli do tih detalja i kažem opet, on je meni dosta tu pomogao za neke druge stvari, hvala mu i lepo je znati ga. On je velika svetska zvezda, legend, ali generalno ti ljudi koji imaju tu svetsku slavu odlaze u jedan ekstrem koji mi na ovim prostorima, makoliko bili želeli da budemo i moderni, i urbani i tako dalje, jednostavno ne možemo da prihvatimo jer prosto nismo tako vaspitani. Hvala ti, Jelena, mnogo na ovom razgovoru. Mi te želimo da se sa svojom publikom provedeš najbolje moguće. Mi ćemo te ispratiti do kluba i verujem provesti vrhunski. Ajde da vidimo kako je. Follow me. Hvala ti. Ćao. Hvala ti.